Nekad najlepše nešto napraviti je gulaš na ovog način. Ja bi da radim u kuhinju. Stavi luka da se kuva. 2 glava bijelo male cherry tomatoes. 2 paprike. Papriku, znači sve boje. 10 minuta skuvamo dole dok nisu mekane paprike. Posle 15 do 20 minuta pravimo gustinu. 2 kašika brašne, kašikica crvenih paprika i kašika vigeta. U činiju staviš hladnu vodu. Kada ti se voda vreje, ubaciš sloj. Ostavi još 15 do 20 minuta. Vas da probaj da vidiš ako vam treba više vigetu, bibe. Pogledaj YouTube video da vidiš cijelo snimak i krompir pire.